Шержевра кибератака зен шуджуюсня. Ундан хүдленме, хадыренмелле. Шабах шагысталықпа балашке иляулем фяділі Чаваш патшалық университетінче. Аслы школа студентсем терлі центр ішченезем бұқынчыш. Bir компьютердан тебір компьютера табыныне кибератака дейші. Оның телевизем расына бұлашы. Электрохадері шымырзе сүндересі е кирлі хыбарзене пілесі. Мінле бұлзанда көп өзік хрушлық күме бұлдарать. И пень ұнба кірешме вредмелі. Илья Ульянов яделе Чаваш патшалық университетінже ұспуғаган Сергей Калатушкин да чаплақ шутлать. Шавынба хенде ол школы ғышын шак аслы школа шулдытны. Халі ол икеміш курсыра білу елет. Эпидемия страна зем, атака на легеща эпидемия угроза, шинзем жене экономика же страна жене это компромиссиям штурма бударыша киберпреступление темеленде предотвращать тума угрозы не зенжен цель артама. Халлиге Сергей хакерзем табына числексембетель булманга. Шабах тавренюле анзат пуласа шутламастюал. Ильне білу маала адаланма пулжаса шанать студент. Цифры экономики в ильне вғытра киберхюделев жезен пілдері жүйсегіна бұрать. Эпинь шагын еші вренюзем малашнеде примар булиш. Эрнегларым валли Алексей Зотиков, Георгий Кривошеин.